Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje okhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi-ke lezi ndaba ongenza njengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba ulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ezingenayo-ke iso lezwe-ke selibiye ukuthi-ke amaphoyisa-ke asefike adumisa izulu lezandla awisa netende kubo kaBongoza weqembu lemigulukudu i-West Gang osanda kubulawa. UBongoza, umnqobi-gumede oneminyaka engu-22 years, udutshulwe nomunye umngani wakhe ngoLwesine olwedlule, betholene phezulu namaphoyisa eCarletonlands eVerulam. Imithombo esezinhlakeni eziqapha ubugebengu eNanda itshele Isolezwe ukuthi amaphoyisa atheleke kulo muzi atshela abebekhona ukuthi akukho mlindelo wesigebengu ozoba khona namuhla ebusuku. Kuthiwa aphinde atshela umndeni ukuthi akushaye u-8 ekuseni usungcwabile umgulukudu, futhi akukho mlando kamufi ozofundwa, futhi akukho zikhulumi afuna zibe khona. Kuvela nokuthi abophe ababili abatholwe nezibhamu ezingekho emthethweni. Mina ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi ungene ema-comment section-ke ufushe uvo lakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke luke besebenze okulungile-ke nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke limnyama-ke leli khonza ukwazi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli.